Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nanan, di ka maawatan. Kalaat na ito ang napanunot siya. No ita, talaga adinak maawatan, anak ko. Pangasyo, Nanang. Ilawlawag yung kumakanyak ti amin. No apay akas to'y tinapanunot yung aramidan. Ken, sa dino kumaalugar ti papanan tayo. Iti lugar, nga adayo iti daytoy nga ili. Nanang? Kasaritak ni ulitag mo akaloy. Tayso pa'y laang ti agnaod diti balay. Ala, urno sumundag iti gamit mo. Tapanawan tanday to'y alugar, Miguel. Pagpanunot kayo kumana yung bag, Nanang. Mabit lang. Yalaan kayo iti inuman nyo adanom. Mabit lang, Nanang. Kaya't ko ang makita ti target ko. Inolbak mo ti filing paper, Damaso. Man, boss! Wow! Perfect suits. Don Braulio. Upat iti Alpha, talo iti Bravo, kan dua iti Charlie. Makuna ka sharpshooter ka, may panggap iti pistola. Congratulations, Don Braulio. Agyaman General. Pagasmak la unay ti agpaltog dito'y firing range. Dahito iti mangliwliwakan niya. No kayat mo, duata nang target shooting, Don Braulio. Well, sana parikot kanyak dayta, General. May mayat pa ikit diya. No adda makabalubal ko. Okay. 6 shoot in 1 round iti Alpha. No lumabas iti Alpha ti bala, iso ti maaba. Arreglado, General Marasigan. Ano? Siya kon, di muna pumalto. Nanang, agyaman at nagkalman tiriknan. Sana rin bang apumanaw tayo iti dayto alugar? Miguel, anak. Agluwasak inton bigat, Nanang. Mapanak iti pagnanadan ti gayam ko. Adda na patagapagsaritaan mi. Sa dino ti ayan day taagayam mo. Ijay San Alfonso. Anya, adayo day taalugar. Wenanan. Nalabit. May salawas ti kaawan ko dito'y balay. Kasta ka de. Wenanan. Binilin ko matan ni Toro. Isupay lang tikat kadwayo, kabayatan ti kaawan ko. Di ka madanagan. Kalpasan ti may sa alawas. Agsubli akong... Grabe ay, ngam adapay la dito'y mansyaw ni General Marasigan. Itay dapay ngagsarsarita kini Don Braulio, ijay salas. Nana Rosalia? Ha? Nay, si kamot gaya, Ma'am Altea. Nadlaw ko ngamin nga itay kapay ako mitkita kada ninong Braulio, kan General Marasigan. Iso nga inasitgan ka, Nana. Ay, Ma'am. Apay ka di, Nana? Ay, Ma'am Altea. Nadagsan tiriknak ni General Marasigan. Ha? Yak magustuhan titigtignay ni General Marasigan. Tunggal umay dito mansyawn. Ha? Taapay? Ay, Ma'am. Adda nadagsan arasawn. No apay akagurak day tatao. Nana? Iso nga ginggay ta. Adda akpay lang dito mansyawn. Amang manggad kas babaw nang. Nana Rosalia, di ka maawatan. Anya di kayat mo asawan. Ay,
Dituyen man siya unti pag naudak. Aging kay ti maude nga anges ka. Tantanangag titignay. Kanti isawang ko abalikas. No agbiddutak iti maisawang. Kat maibagak ti kinapudno. Isuntimit sa tibiyag ko. Anya, Sige, ma'am. Panawan ka pa'y. Mapanak ijay kusina. anjak maawatan dagiti imbagbaga kanyak ni Nana Rosalia. Anya nga ta jidak kamatin na akin na pagno. Parbangon ang tsakpay la nakaturaw. Awan talina ay tiisip kaw. Aging gangadaak dito yung mansyawn. Ay, sana rumbang amaamuan ni Ma'am Altea ti amay. May panggap iti pudpud no anapasamak iti pamilya na. Naingag ti biling ngagtali na udlaong kanyak ti pudpud no anapasamak. Rosalia, apay akas tatilangham. Napuyatan ka? Dun Braulyaw. Naladaw ka pa yan agreeing. Ni Mayang tinagtimpla iti kape. Saan ka ngaminan na mauray itay? Pakawanan na, Don Braulyaw. Sadang amaulit pa'y. Adda ka di palikot mo? Kuha. Sumbatan na, Rosalia. Ay, awan parikot ka, Don Braulyaw. Nasakit lang aming tiulaw. Sigurado ka? Huwag, Don Braulyaw. Rosalia, no kasarsarita na, kita na. Yak kaya't ti panagdumong mo. Ay, pakawanan na, Don Braulyaw. Rosalia, kaya't mo kadipay tinapaut abyan? Nagimnas ti agbyag dito'y rapaut ti daga. Saan ka di? Oo. Oh, apay ang kasla mabutbutan ka. Pispis limit latan ti dakulap mo. Kuha. Di mo liplipatan tinabayagan asaritaan. Amumon ti mapasamakan ka. Saan lang asika? No di kat mairaman dagiti kakabagyam. Saan nagagangay titigtignay mo iti kalabas, Rosalia? Kanayon ti panagkagkadwayo ken ni Altea. Ket amangan numay galis ti dilap. Lakas na ti panagsarsarita da. Jak malipatan dagiti imbagbaga ni Nana Rosalia kanyak. Kanak iti pagpampanunutak. Dayjay, nalpasdan ang nagsarita. Agturungan ni Nana Rosalia iti kusina. Surutan, pakasarita. Nana Rosalia, please, kasaritan ako ma. Mabaling ka di amaamuan tinagsaritaan nyo kaninino? Please, Nana? Ma'am Altea. Siya ka di tinagsaritaan nyo kaninino? Ibagam ko makanyak tipod no. Agata pak, asyak tinagsaritaan nyo itay. Anya ti planom ita, Don Braulio. Pinagtignay ko dagiti tao.
Mapandag kalap iti impormasyon tapno mamuan tingin na sa sino jay tao amang sisim kada tayo. Nasaya at nga rod no kasta. Natsiglat na dya at tao. Ado dagiti kakadwa tayo tinapapatay. Idi sa naban tayo ti container ban. Anaglaon kadagiti nabibilag nga armas. Wan nga ron. General, adda ka di ulag kadagiti soldadom? Kita anaimbang, General. Madadal ti negosyo tayo. No adda ulag kadagiti soldadom. Dayta ti sandangar aramidan kanya. Tapataya, no asino man ti agtraidor. Aramidam, General Marasigan. Ano agkibaitan ti amin? Ha! Sika ti patayan. At nakati bagam kanyag, Aroteya? Juan, Nino. Anya dayta, iha? Sa bali tinadlaw ko kanina na Rosalia iti kalabas. Anya ti nadlamukan ko na. Kanayon ang madanagan. No daduma, saan ang matimtimag? Adayo, tinakaiturungan ti imatag na. Kat, Ti kayat ko amaamuan, kat tinaibaga na, akin na pudno. Ninong, ada ka di rumbang amaamuak maipanggap kanina na Rosalia? iha? Mapupurtya anak namin. Saan analawag kanyak ti amin? Diyak kaya ti makibiyang, nga maasyanak kanwan. Papaayaban na ka na, Don Braulio. Wan, Rosalia. Nasaya ta imasidag ka dagos kanya. Don Braulio. Sa anak-bidot iti ata. At nagaya man na ibagam kini Altea, idi namin sa nakalman. Kinasarita na kita na Altea. Ang damdamag noan niya ti kayat asawan tinaibalikas mo kan kuana, a kinapudno. Yak sinong batan ti damdamagan kanyak ni Altea. Imbaw ingko ti saritaan. Ag talinawid lata burbur kan kuana ti amin. Don Braulio. Ulitam ka di pa'y tinaramid mo. Sana, Don Braulio. Nasayaan. Sanlangan asipak tiaramidakan ka. No di ka. Gibusakon tibiyag mo. Ang trabaho ka kanyak, aging ka ama uyos tibiyag mo. Tandaan ang dayta, Rosalia. Kumusta te palagmula yung iti marihuana iti tanap, Anton? Nasayat nga rod no kasta. Inton bigat matlaeng, ibaon ko ni Billy, amang itulod iti abas toyo iti tanap. Wen, sana parikot na ita. Basta aramidin nyo ti ipapaaramid ko kada kayo. Mula nyo ti ado ang marihuana iti tanap ti bantay. Good. Ala, ang sublikan iti plantasyon ti marihuana. Imatunap dagiti kakadwa medya tanap, Anton. Ay. Bulan lang ti Urayan. Maapit ton dagiti maimulmula a marihuana iti tanap ti bantay.
Ang damo magnangang iti daytoy nga aramidag. Amin ang aklas iti iligal at tangkanyak. Illegal drugs, illegal logging, smuggling, gambling, kanda dumapay. Wow! Nagadun na kwarta tinted mo kanyag, Don Braulio? When General Marasigan narepet a kwarta na ita, katukad ti ipapaay mo a protection iti grupo. Agyaman ako unay, Don Braulio. Basta surutan lang dagiti kayat ko ang mapasamak, kinabak nang tiagur uray kan ka. Matungpal, Don Braulio. Amin abilin mo. Aramida. Tungod. Ket iti kabiita na panawan, pagtignayag dagiti daduma at tao. Karnaping ti sumaruno nga ipaaramid ko. Don Braulio? Nalawa ti bodegak apagilemengan kadagiti makarnap alugan, General. Nalawa. Dagayo ang grupo ti pagtignayat nga agkarnap kadagiti nababalor alugan. Ang talagak iti kabalayo. Tuan boss! Agtalag kayo kada kami! Diyak kayat ti mapaay, ubing. Isong aramidin nyo ti rumbang tapno nabaligi ti operasyon nyo. Matungpal, boss! Iti kabangi-bang nga probinsya ti papanan nyo. No ada makarnap yung alugan, ilayon nyo adagos ijay bodega. Nawatan nyo, ubing? Nalawag, boss! Nawatan mi! Boss! Sige. Rugyan yon ti operasyon in Pontican. Dagiti nabibilang nga armas si aramatan nyo. Uy, meta! Ulitak nga ibaga kada kayo. Naskan ti palaganad, tapno nabaligi ti amin. Aramidan tayo dayto. Nga po, tada plan-planwag nga aramidan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, sa dino ka di ba panatayo? Iya'y presidensya ti ili. Napatag di pagsaritaan mi kini Mayor. Uwan, boss. Kalpasan na, aglayon tayo ti plantasyon ti marijuana. Kaya ko makita dagiti kay mulmula marijuana iti tanap ti bantay. Kunakman mo siya lang kaglayon iti plantasyon, boss. Sanan, kaya't ko makita ti nagapuana dagiti cultivators. Asidigtan iti munisipyo, boss. Sige. Ibaradon de kotse iti sangulatan ti munisipyo. Kasaritak ti bayo. Saan pa yung muar ni Don Braulio ti munisipyo? Mabisina pa din. Jakmat mabalin na panawan ti kotse na. Tayo na kumamangan. Tinasaya, iridip ko pa ila dito unag ti kotse. Aday tamat gaya man. Isuntag turong dito eh. Bumabak. Lukatak tiri daw ti kotse. Pili. Agururayan ni Anthony Jess sa kaanan ti bantay nga agturong iti plantasyon. Iso apartagan pa'y nagpataray. Uwan, boss. Naskan na makadanon tatago si Jay. Diyak kaya ti mamalman. Uwan, boss. Boss, malipod di kita na.
makita yung tinagapuaran mi ang nagmulay ti marijuana. Ket apaman niya tubo. Sana basta mailasin. Kaputa, binalitan mi iti puon ti mais dagiti na imuro-muro na bukbukal ti marijuana. Very good, Anton. Very good. Naglawa tinamulan. Sana basta makita dagiti otoridad ti plantasyon ti marihuana. Tadayon da iti lugar. Nang runa ket naimula dagiti marihuana iti tepang ti bantay. Wen boss. Alam? Sayatin nyo ti trabaho yo, Anton. Iti kasta, may kan kayo iti dakilagong guna, apaman, ama apito dagiti marihuana. Wen boss. Iti uneg ti may salawas, dua. Wenno mamitlo a daras asarong karam dagiti naimula a marihuana. Wen boss. Ayabamon dagiti kakadwa managmula. Napagbibingayan nyo ti makan nga imet miken ni Billy. Wen boss. Jaman kami boss. Ken saan lang dayta? At mati basit agatan a pagbibingayan nyo. Iti kasta, nagagat kayong agbantay kadag iti imulayo a marihuana. Kamin. Sir! Carry on, Corporal Matias. Umasidag ka. Sir! Para kada kayo dito regalo. Anya? Sino tinangted? Inyawat itay ti lalaki ang nakamotorsiklo. Itiruwarte headquarters. Sir, kabagyan nyo kano. Di nakamatinagan na. Kasta ka di? Sir, yes sir. Okay. Agyaman na, Corporal Matias. Permission to leave, sir. Carry on. Sino dahi jay akabagyak? Katawan matiamok, akabagyak iti dahi ito nga ili. Kanjak mat kasangay ita. Basit akarton. Anya nga tada ito ay... lukatak, tapno mamwak, no anyaman da ito ay... Nalagan met. Anya da ito ay... Basit alungon. Naglaon. Itinangisit akan dila. Punyeta! May salaeng. Di kaya't asawon da ito ay... At dagi pangpangta iti biyag ko. Rumarag. Damag kini Corporal Matias. Tila nga dyan nangisagot kanyak. Iti basit alungon. Ken nangisit akan dila. Nakitam ka di tila nga dyan nang ted kanyak iti regalo, Corporal. Sir, saan sir? Aniya. Naka-helmet ita inyawat na kanyak ti regalo, sir. Apay ka di, sir. Awan, Corporal. Pagkala tayo di ako apapay. Table tayo. Dagiti pasurot ni General Marasigan. Nabartek da. Ken naka-uniformeda pa nga umuneg iti beer house. Ibabain dalang ti armada puwersa. Awan pa nagrespeto da iti uniformeda. Dakas lagi iti mapaspasamak iti unig ti bara. Ikaw pa kami iti papay! Oo, di ba ito, Joe? Linibukin mi tayo tabor! Wala sa! Patayin mi langin ti manisyon nyo! Sa! Tirak patayan! Kulang babae mi ditoy! Awanan mayatid mi ka na kayo! O kastorot! Patayin ka langin! Nakalibas dagiti talo a kakadwa tinapaltugak iti bara.
Kamatik ida. Ups! Day jay timang palpaltog kanyak. Day to'y mat. Dola ang tinabati. Day jay, simpok dan iti kasamagan. Agtalina ang taklaang dito'y. Aglingadak dito'y dakla kayo. Delikadong surot kita. Numakaala na iti clear shot. Kanibusan akon. Urayak ti panagpaltog da. Tapno maamwak ti paglimlim manganda. Agparangak. Nung aglimangak adakos. Dayay. Iti punti kayo ti pagtataudan ti ranipak ti armalay na. Apaman hagsardang ti ranipak. Sublatag idapaltugan. Itan. Daytoy matipara ka na kayo. Napunta kita. Asigak dagiti awanan ba Bili, kita ti masungan ta. Ato pulis kan military. Ha? Apa yang ta? Isarting mo ti kotse. Wan. Kita ada bagbagkatan dagiti military akada berbag. Diyos ke. Anyang na tinapasamak dita. Ano kayat mo? Bumabag dito kotse ta amok tinapasama. Saanan? Meneng ka matanya. Ay, Usar mamat day ta isip mo, Cardo. apa man ang bili? Anya nga apay manan. Sino ka kumamit ama panagdamag-damag dita, alaman? Ay, wala niya. Hala. Pagandaran mo't lang ti kotse. Kat aglayon tan iji hideout. Yes, boss, boss. Anday ka. Apa yang sifat kay? Sino tidakda ka matam abusabos, ha? Awan! Si kamat, di ka lang mangawan. Jak kayat ti mangangaw, Cardo. Hala. Pumanaw tan dito. Tao ni General Marasigan dagiti napapatay idinabi. Billy, Cardo. Kawawag lang kanyak ni General. Kasta ka di, boss. Well, kahit sigun kan kuana, pasig nga iti ulo tinagdiswan ti bala ti paltog iti biktima. Sharpshooter nga ron ti hitman. Nung asino man tayo, boss. Well, Cardo. Boss. Patsi ka may sala nga tao ti akin aramid iti day dyan na pasamak. Ti misteryoso at tao dakdakamatak. Punaw. Agpaso ti pagbagan ni Billy, boss. Aniya? Agbalin asit iti negosyo day dyan tao, boss. Wen! Punta, boss! Si Ayan, anday ko. Apa yang tanong ka? Sumagay kayo! Anday ko. Sorry, boss. Anday ko. Sumampitaw tumot nga minda to eh. Ala, no kaya tsuta gubal wano't pinatay, umadayo kayo. Boss. Panawan dak dito eh. Tamangan no sakti mang patay ka na kayo. Sigon iti panagimbestigar dagiti pulis iti bar ang nakapasamakan ti pinaltog. Nagparnuay iti riribo dagiti soldado. Pagamuan tadalatan pimaltog kadakwada. Sigon dayta kadagiti nakakita a customer. Rumrumwar iti investigasyon. Abasol, dagiti soldado, tinapasama. Kadnuan yaman, ti pagpanaganda ito yan napasama. Siyakon, ti makamwa mangurnon. Saan nga ta, rebel di tinakaengkwentro dagiti soldadom, General? Saan, Don Braulio? Kawawat ko lang iti ballistic report ang naggapo iti pulisya. May sa klas iti paltog tinaaramat. Kaya't asawon dayta. Agmay samet ti hitman. Anya? Don Braulio, pacheck, adi mo magustuhan ti ipadamag ko ken ka. Anya dayta? Numalagip mo dagiti dua drag pusher anay walang ataom. Tinaramat matlapaltog kadakwada kat isumot lang tinaramat kadagiti soldado. Ha? Isungag may salaeng ti kabusor tayo,
Don Braulio. Anya. Kita ang daytoy. Inted, tijak am-amu a tao. Basita lumon. Lagi sita kantila. Wen, Don Braulio. Pangta ti kayat asaunday ta. Ti tao a makaawat iti kastoy. Saanen ngagbayag pay dito'y rabaw ti daga. Anya. Agam, jak kabuteng, no asino man dayjay, anang ted kanyak iti kastoy. Pulos, ngawan panagamak ko. Ha! Sana siya ti karkaritan dayjay at tao. Taipay ko kan kuwana. Tinakarimrimon. Apan nakatay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbayag ni Nina anapan naglabay ni Burayok. Pangaldawan. Tinasayaat. Surutek lang iti paglablaban na. Iliktad ko ti agdan ti kalapaw tapno sana makauli jay asa. Nay, sino ti tatao lang ti asa? Tataka po, may mga orasyon. Nay, si kamot gaya am tingintay. Naimbag nga oras mo ba? Salakay! Hey! Kumusta kayong tata? Ay na, nasaya at kami mo't kanini nga anak ko. Itamampay ang nakaalatiw ka dito'y parang tingintay. Wen tataka po. Miguel, kunayulatan kanyak. Tanagikatakon ka soldado. Anya? Kastaya? Wen tata. Nay, damot-imot mo adakil abag, Miguel. Ay, kuha, tinasayaat. Sumrot tapay di takalapaw. Amo ka mabisin ka. Taadayaw, ti dinalyasat mo nagturong dito'y parang. Ay, kastagayam. Maladi ka madanagan, Miguel. Agnaid ka latta dito'y, aging ga iti kay-kayat mo. Nagsayaat ka ngamin a tao. Agyaman tataka po. Napaggan ngamin dito yung aramidek. Kadyak kaya't amay raman ni nanang. Isuasa ko na mismo ti madayo. Miguel. Nasulinat, kan adayo dito yung lugar. Patsa ka natalgadak dito. Gusto ka, Barok. Natalgad ka dito'y parak. Naiputputaw to'y kalapaw ko, taanda dito'y tisuksukayag adaga. Diyak mo't mabali na panawan, tawan mo't tanti sa bali a lugar, apapanan mi iti anak ko. Tata. Adapay may sa kalapaw ko ijay daya. Mabalin latangag na ka ijay. Uno, uray dito'y latan. Pagtuturugak lang na ijay kalapaw iti aldaw, no kayat ko ti agina na. Tatang! Na, simbang putin ni Nina anapan naglaba di burayaw. Ay na, maragsakan lakit din no makita na ka, Baraw. Nabayaga pa naman adi ka nagpakita dito lugar mi, Miguel. Wen na. At idlo ka sa laysayag ti makagapo. No apay asahan ako na nagparparang paikin ka. Miguel, maragsakan ang nakakita man ka. Kasta akmat nina. Kun kunak iti bagit, adi kan makita iti agnanayon. Ngam iti likodan ti amin. Saan ka naiwaksi iti panunod ko? Nina. Miguel, adala ko makayat ko adamagan ka. Anya dayta, Nina. Siyak ka di pa'y lang kay ayatam. Ha? Apayatinak masumbatan, Miguel. Pimano ka adi ka man na nagpakpakana. Agdoduma ti sumsumkan, iti panunod ko iti daydagon dawan. Nina. Miguel,
Sumbatan na. No ay ayatan ng payna. Pangasim. Di ka kumaglo, ha? Di ka kaya makita na liday. Miguel. Wen. Ay ayatin ka pa ilang naging gaita. Ngam. Anya. Miguel. Ado pa'y tinaskan nga ramidak, nena. Sapay la ko matamawatan na. Sapay la ko ma. Nagbaot ba isalitaan nyo ka ni Miguel ni Rabi nena? Wen, tatang. Limlimtag dagiti matam. Nadnadlawa nagsaang-sangit ka. Apay, Awan, tatang. agam uray di mo ibaga kanyak ti makagapaw. Amuklatan. Mawatak ti Rignam. Nabayag adi mo nakikita ti lalaki nga ayatan. Mala, yung kasurutan ni Miguel ijim pangir akalapaw. Agar mo sartayon. Yung kaayaban, anak. Apay ang sikamatan ti umay mangi-deliver kadagiti ikan, Toro. Ayan ni Miguel. Adda na patag na panan na, Ma'am Altea. Adayo alukar. Aha, kasta ka di? Wan, ma'am. Isu asyak pa lang, ti mangimat-maton iti pesto da itikan. Apay, sa din naman ti ayan ni Nana Amalia. At dalat na ni Jabalay da, ma'am. Masakit ka di? Saan mo't, ma'am? At dalang sa ba niya rason. No apay asyak pa lang, timbaon da ngaglako. Kasta ka di? Wan, ma'am. Kaano nga ro ti panagsubli ni Miguel? Yak amo, ma'am. Apay ka di. Ha? Ako ha? Awan. Idanon mo laangan ti pakumustakan ko na. Apa man na sumangpat, ha? Ha? Wan, ma'am. Sabali ti madinoko kini Ma'am Altea. Kursunada ng samot ni Miguel. Sabagay, jak mababalang. Malaksit anatayag ni Miguel. Nataarpay, nabiskad ti pamagina. Partakak pa iti magna. Ang mga nadagurpuray kanya kagusto mo raya presto. Hinipay la Teresa tinagbantay ijay pwesto. Deliver ko ti order ni Ma'am Altea kan. Naglinak ti ganong hagtakwak manipod dito burayo. Nagpresko ti hangin. Nagmayat mataboy-buyan dagiti bilit nga agam ampayag. Nagmayat dito yung lugar. Miguel, Sikamat gayam, nena. itay ka paya sapsapunan. Api nga da ka dito itapang ti burayo. Nalagang tiriknak nga da ditay, nena. At datali na iti isip ko. Naisang kagayam amang buybuya iti kinangayat taglawlaw. Wen na. Nagpinta sa buybuyan taglawlaw. Nang runa. Kat ado pa'y lang dagiti dadak kalakay kayo ditay. Ala, agsubdita ni Di Kalapang. Agur urayan ni Tatang. Agigiddan tayo nga agar mo sal. Wen na. Ala, nagpusog ka, Miguel. Awan tata kabo. Magustak lawan ay tinitib at tinula. Kunakon kay ta magustuam. Nariwat pa itay pinarte ta initib amanaw. Adti ti danom, Miguel. Agyaman hag. Ket kumusta ti panaturo mo di bangir akalapaw, Miguel? Okay lang matata. Awan ti barikot. Nasayat no kasta baraw. Mala, ibusan tayo tinaluto amakat. Pagpintos
Asa talaga ni Althea. Bakit kita kenkwa na tila nga da Isabel nga inana? Agminar ti kinapudaw na. Gapol tinagiting aswes na. Ninong? Ah, Apay akit kita ang lakmat-laktay. Iha. Di mo kumay ka ni ti Sabalia kay papanan ti panang kitakan ka. Kasla makitkitak ngamin kan katilanga dahi di saber nga inam. Agpada kayo napintas kan naemma a babae. Ninong? Kuma saan kan nga umad-adayopay. Agtalinag kalatan diti mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Ninong? Di mo dadahalan ti oras mo jay restaurant. Taglaplapusanan tayon iti kwarta. Dayta ti kahit ko asawan, iya. Saan ang mabalingin? Diyak kaya ti awan ar-aramidin na diti mansyon. Ado ti mabalin mo nga aramidan dito ay no kayat mo. Ninong. Iya. Nananay ka na balasang. Nagmayat ti sukog ti pamagim. Ninong. Nagwas na ti lupom. Nagmayat tamingmingan tinagamo arupam. Iya. Anya ka din daytang kay magbagayo, Ninong. Anay ko. Anya di mapasmasamakan ka? Kalata si makitisikat ko, iha. Anya? Please, iha. Ilutang biti na sakit asikat ko. Pangasim, anay. Boss, tadi yung tipang ibawlan nyo kanya? Isa pulan na kitinapinto sa babae, Billy. Ha? Nalit mo ti kinunak. Uray babayadan dito ang babae. Basta napintas kan sexy. Oo, boss. Sana parikot na ita. Ada mo kapangalaan tayo tinapintas a babae. Nasayag nga rod no kasta. Ala, mapangkan iti pangibabaw na. Urayag ti babae ijay hideout. Pagpintas ni babae nga intad mo kinipos Kasla, artista natin lang anak. Wen maning, kan super sexy. Sigurado nga granak itiragsak ni boss itinadya babae. Panawan ako nito maning. Jak kayat ti sumana What? Pinilik ti kapintasan na babae di nightclub. Nagasat tayo dya babae. Sigurado nga ikan ni boss iti ado a kwarta. Awan ni Miguel, iti kalapaw. Amuyo ka din sa di na tinapanan na? Unak man no nagpakadakan ka. Saan, tatang? Ita ipay arimwar. Imot na tibag na. Anya? Apay nga minasapsapulom ni Miguel. Kuhay. Awan, tatang. Adala ko madamagat kan ko na. Kastaya. Imbaga nakadingag sublimat lang ang dito'y parang. Awan mo timbagbaga na anak ko. Maapay ang nagsanay ka itinaunag. Pampanunutak ngamin. Nga amangan na saan manan nga agsubli dito'y parang. Ha? Kasya mo ito gali na. Pumanaw latan asan nga pagpakada. Anak ko, ada na dagsan arason no apay nga aramidan ni Miguel ti kastoy. Tatang. Bay amlat ta iti kayat nang aramidan. Tinatanok a soldadaw. Aramidan na ti amen. Tapno mailintag dagiti kamali nga aramid dagiti kon neighbor nga opisyal.
Umuwaran ni Boss manipod iti silit tayo. Nagturungan dito. Apay nga ta. Billy, Apay, Boss! sublate mo ti babae. Agpay so, Boss! Wen, ngabsan nga iti silad ko ti pangipanam kay Juana. Basta makamukan. Areglado, Boss! Nanabalyo! Sa di na tiyan mo! Simbang puto kon, anagapoy di tsandan. Nana, ha? Ni Nana Amalya. Nakaiday di swero. Ay, Diyos ko! Nana Amalya! Nana, sige, kumpot kayo kanya. Tulungan kayo tumagdar. Sige, kumpot kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di naman yun, Nana. Agya manak. Apay, Nana. Anya ka di tinapasamak kada kayo. Kalaat-latan na ulawak. Diyak matan na puutan. Kat natumbaak gayam. Anya? Kumusta ang tirik na yun? Nakapsutak pa ilaang, Turo. Kinasayat, Nana. Ipan kayo laangan iti ospital. Turo. May mayat-mat laang no maipan kayo iti doktor. May mayat-mat laang, Nana. Tapno maamuan no apay anaulaw kayo. Ang asong-sumpatan ni Miguel tiyawag ko. Padasak man ang awagan. Parang sumbatan nan. Dito. Agriring manan. Miguel! Sumbatan mo at tiyawag ko. Kalaat anay idap ti cellphone ni Miguel. Nalobat nga ta. Kinasayat. Nagsubli ako ni kayan ni Nana Amalya. Madamapay lang amin at ang tamingan ti doktor. Kumusta, Nana? Anya timbaga ti doktor ang sakit yun. Nangato ti presyon ti darak, Turo. High blood, Anya? Agam, di ka madanagan. Takabailan pa'y tibagi, ti sakit ko. Likli kaklaan, dagiti maiparit ang makan. Kas ko maiti, natataba, wala naman ka. Nana? At gayam ti inreseta ti doktor nga agas sa tumarang. Sige, Nana. Siya kung di makamagumatang kadagiti agas ang masapul yung. Agyamanak. Kat, naawagam ka din ti anak ko. Yak nga rod makontak, Nana. Tanaidap ti cellphone na. Oh, kasta ka ni. O, Nana. Nay, kapag isang, para akong ti tricycle asumungat. Oh! Hala, sibayan kayong taglogan tayo ti tricycle, Nana. Kumpat kayo kanya. Agyamanak, Turo. Hala, tulog kayo, Nana. Total, natumar yung matan, ti agas yun. Ay, nakababain paikit din kan ka. Ha? Anya ngay kumati kabayin nyo kanya. Gapo, iti panangas asikasom kanyak. Naganos ka, Turo. Ay, Jack amon tinapasamak kanyak no awan ka. Ay, Nana, awan ti rumbang apagbainan nyo. Kaputaan, nasingag kayo kanya. Turo. Kasla podpod no kayo na pamilya. Kasla kabsat kumatan ni Miguel. Tasipod pa'y kinaubing ko. Da kaming ti kanayon nga kuyog.
Malakit din na. Maturog kayo. Toro, tinangga po ito parmasya. Tinasayaan. Sabtak man kiti. Toro? Oh, si kamad gayam. Ma'am Altea. Wen, nagapo ka mo dita parmasya. Apay? Anya tinaramid mo dita? Gimatang ka ikianggas? Well, ma'am. Para kininana man yan. Mata nga kiti kanayunan nga agas para iti high blood. Good. Kumusta ni Nana Amalia? Nasaya at matantirik na na, ma'am. Pinanawak ngag may saya balay do. Nasaya at nga rod no kasta. Kwa, kaya't ko ang makita ni Nana Amalia. Ha? Ang mga no adapay kasapulan na nga agas, ta siya kundi makaam mo. Ma'am. Mapantay iti nang iparadaak iti kotse. Kaya't ko ang makita ni Nana Amalia. Taayang ti may sang aldaw. Asaan ang naglako ni Toro ijayendaan. Ay, kasanumat ngamin. Masakit akmeten kat bambantayan naklatan. Nagsimpet dayjay nga ubing. Awan ti maibagakken ko ana. Adda kotse ang nagsardeng iti batog. Sino nga taday ta? Kita man. Di ba't Ma'am Altea ti kaduan ni Toro adim saang iti kotse? Anya nga iti aramidan na dito. Naamok ka ni Toro tinapasama kada kayo, Nana. Isu asimuro takkan ko na diti balayo. Ay, kasta ka di balasan ko. Kat, kumusta tirig na yun, Nana? Nasaya at akmeten, gapo iti tumtumar nga agas. Marik naklata ti kapsut ko. Ay, nakababaing paikit din. Ti anya, Nana? Sa anak pa'y anak kadalos diti balay. Nagado ti warame. Saan aparikot kanyak dayta? Oh, Ma'am Altea. At iti merienda. Merienda ko ba yun? Agyaman ak, Toro? Pasensya amot tinaisagana ang merienda balasang ko. Banana kyo. Nakanaw laeng adyos. Nana, kinunakmatan kata kayo adidak pakadanagan. Kaya't kayo laeng... Ni ka di Miguel, ti akin ladawan, iti dayta, Nana? Wen, balasang ko. Di naggraduar ijay Philippine Military Academy. No kasta? Opisyal ni Miguel. Di dayta balasang ko. Agam ita, saanan? Ano niya? Ma'am Altea, excuse me, agsubli pa dyan kusina. Aglut-luto kami, ngiti pangaldawan tayo. Sige, ma'am. Saanan, Toro? Kababaing mat, no dituyak pa ila ang mangal daw. Ay, balasang ko, dito ikan ang mangal daw. Pabainan nak ka de. Ha? Saan, Nana? Sige. Di na kung sinang bata ni Nana Amalia. No apay ang nagigkat kasmay sa soldado ni Miguel. Isumat lagayam anaturat idi anang kamat iti manipdot. Anang ngagaw iti bagko iti tsentaan. Nagsimple alalaki ni Miguel. Tsak impagarop amay sagayam idi nga opisyal iti armed forces. Apay akas tiyo matantarik na kankwana. Kasla kaya't kumatan ang makita ni Miguel. Nagsaya at atao ni Altea, Toro. Agasem,
Sinarungkaran nak dito'y balay. Tapno kumustaon nak laeng. Mas dawak nga rod na. Da nagpilit nga umay na kay sa rungkaran. Amom, kayat ko man ni Althea para iti anak ko. Ha? Baknang ni Althea. Dinto ta marigrigat kami kan ni Miguel. Simple laeng apanagbiag ti adda kada kami. Nana? Kayat ko, akas jay ko maaklase ti babae ti maasawan to ni Miguel nga anak ko. Nagpintas lang arudan, nasingpat pa. Rabiin tatang, saan pa na ang asimangpot ni Miguel? Maturog ka kit din, anak ko. Di tayo mo na niya nga oras na sumagpait. Tsak makaturog tatang. Orayak pa ni Miguel ang makasampat. Nina. Ha? Isulakit din kita taulan ti aso, tatang. Indak kitaan mo iso nga paiso. Mabitlaan. Ha? Apay tatang? Amagan mo sa bali at tao ti tataulan ti asaw. Iso asiripong pa di tarag kang kitawa na ni Miguel ti dimtag. Uwan tatang. Iso ka day? Uwan tatang. Naglayunan iti kalapaw apagturturugan na. Intong bigatan nakasaritan ni Miguel, anak ko. Sigurado ang nabannog day jay. Uwan tatang. Kumusta ti panagpaliiw, Mao? Nasaya at may tatakabo. Naskin na makaalak itinabatan ng ebidensya. Tapno ma-court martial ni General. Kastamat ng dagiti pasurot na nga iskalawags. Ha? At alak na imbag ti lugar apapapanan dagiti pasurot ni General. Ay, amo ka na rigat, yar aramidam. Agan nagkakuma ka na yun, Miguel. Uwan tata. Araramidak ti kastoy. Para iti pagsayatan ti kaduan. Ay, barok. Amok asan ngagmaymay sa ti General ngagar aramid iti may kaniwas. No di kat addaan da ito'y iti padrino. Wenno kimapang iti grupo dagiti sindikato. Simang putin dagiti karnapalugan ni Jibudega, boss. Aglayon tayo ka din ni Jibudega? Well, kaya't ko makita dagiti na karnap dalugan. Bun, boss. Sana ka napaya ng ibaon kada Victor nga karnap iti kabangibang nga probinsya. Kwarta manan ti agur-uray kada tayo pili. Sigurado, boss. Nalakalangan na yaramidan iti peke a plaka ken papeles dagiti lugan anak karnap. Kasamutan ang mabaliwan ti kolor wenno maris da. Boss. Kontakag ti gayem ko a falsifikador. Expect dahil nga agpalsipika kadagiti dokumento. Inawis kayo amin dito'y hideout. Gaputa napatag ti ibagak kada kayo. Gaputa baligi ti narami yo panagkarnap at damaangay a victory party dito'y hideout. Ado tinaisagan nga anak ken pulutan dito'y hideout. Kaya da sorpresa nga gur-uray kada kayo. Saan lang nga arak ti pagren na kanyo? No dikat agran na kayo pa iti babae! Pinasupon kong kanibili dagiti agkakapintas sa babae. Agragsak kayo, babaan iti den nilasag! Miguel, madandanagan na itar aramidam. Yak kaya't nga dadakas ang mapasamakan ka. Nena. Maawatak ti panggap mo. Wano ti kayat mo nga aramidan. Ngam agpaggadmat ti biyag mo. Iwak si mitisip mo ti panagdandanag. Awan ti dakas ang mapasama kanyak.
Dahit ako mati ka na yun nalaglagi pa. No amom na kuma, no anya ti marikrik na. Nabayag adi ka nagpakita kanya. Iso ajak kayat o maisagmak ka. Nena, Miguel, aging gat ka ano nga guro-urayak. Ay ayatan ka. Kadyak kayatin nga umadayo ka pa'y kanya. nasingpat ka, nena. Itilikutan tijak pa nagpakita kan ka. Si dadaan kalat tamang uray kanyak. Manipod na papanaw ti kampo dagiti soldado iti daytoy a probinsya. Awanan ti dang magkupay ka. Ngam sa anak po kawan iti namnama. Makita ka manan. Nena, Miguel, no asino ak iti o pinanawang. Siyaklat na amasang panam. Saan ang nagpaliw ti panagayat ko ka. Iso pang asim. Di na kun pong panawan. Tamang anay ki panagsublim tumunan. Kat di na kun makita iti agnanayon. anya ti kahit mo asawan, nena. Napartas ti panaglapas ti panawan. Nga iti apag kanito lang. Kat adda ti biyak ama ipulang. Anya? Narasilang ti biyak, Miguel. Nabupayin. Diyak ko masayangan ti tunggal oras naglapas. Kaya't ko nga ibubos ti panawan. Kanti panagayat ko kan ka, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak maawatan ti kahit asawan ito ni nena. Maburburot siya, anak. Aklonak ti panagkamalik. Pulos asanak idi nagpakadakan ko, ana. Idi napapanawan ti kampo mi idi iti daytoy a lugar. Kalat ngamin ti amin. Apay kastoy maten ti marikliknak. Adda nga ta sagsagabaan ni nena sakit. Adda nga ta. Ay nabalasan ko. Nagadun daytoy a grocery. Para kada kayo amin daytanan na. Ay na, agyaman ako nay. Nagsingpet ka at talaga. Awan ang yaman na, nana. Imayag, takayat kayo manin ako mustaan. Kasta ka de. Wan, nana. Babaan, ti asi ti Diyos. Nasaya at matantiriklak, balasan ko. Nasaya at ngarot no kasta, nana. Amom, makunak ang nag-asap dagiti dadakkel mo. Apay anak ko nayo ti kasta, nana? Gapo, iti kinaimbag mo nga anak. Uray na biit pa'y apanawan ti panagamamuta. Makunak nga addaan ka iti nasinaw a puso. Ha? Apay ang nagsanda ay kamatan, balasang ko. Olila ako na damang, nana. O bingak pa'y. Idi agpadaan na disgrasya iti lugan, tagiti darakal ko. Ay, halading itak balasang ko. Nana, awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Kinapot no na, ada sa bali arason. No apay anaasidag tiriknak kada kayo. Ha? Kastay na ko nakitayan nga ulila ako na demang. Kat kailiw ko ti maadaan iti ina. Akas kada kayo. Althea? Nalagan tiriknak no makikita kayo, nana. Iso akayat ko nga ipasik ti bagik kada kayo. Althea?
Turo, kapampanaw laeng ni Altea dito balay. Kasta ka di, nana? Wen, imay na kinumusta. Nagado amak makanti imot na para kanyak. Mariknak ti kinaimbag na tao, nana. Saan lang ati kinasuki tayo kan ko na ijitsindan. Nadikat na singid pa yan, apagayam tayo. Wen, iso na laeng tauli lagayaman adamang. Ha? Wen, Turo, nasa pa ka no apim musay dagiti dadakkel na. Iso akailiw na launay ti pamatag ti maysa nga ina. Kasta ka di. Unta yan, nana. Mo, at iti kwarta naglakwak itikan. At iti naggatang itay. Isa na kaaduak iti napaglakwan. Ayan na sayaat nga ron ano kas ka. Nala, mangala kamutan iti tangdan mo. Tas ika nga ron tinaglaklako. Ay nanana, sanan. Tulong kun kada kayo, ti panaglakok ijitsindaan. Anya? Didak ka di pakadanagan, Nana Amalia. Uray sa andak atang danan. Tamang mga anak mutin dito'y balayo. Rabi, apa nga itakalang asumangpet, iha? Sa di no tinagkapwam? Sinarong karak ti masakit agayam ko, Ninong. Asino day tagayam mo? Ni Nana Amalia. Amalia? Kunam? O Ninong, kinumusta? Iso na panak ijubalayda. Kasta ka di. O sige, panawan ka pa, Ninong. Mapanak iti salad ko. Sige lang, iha. Sino nga tanga Amalia tinakdakamatan ni Altea? Nalabing nga padala ang tinagan diyam amok iti ababae. Turo, inawagan na kakadin ni Miguel. Saan pa'y mo't, Nana? Anya, anya nga tan nga tinapasamak kun ko, ana. Madanagan ako na. Ay Nana Maria, awan ti da ka sa mapasamak kun ko na. Napanlaang iti ayang tigayin na. Ay, jak maawatan jay anak ko. Manipod nagikat a soldado. Marmara po kaumatan. Nana? Imbes ko mga ang talinaad laang dito'y balay. Hanggang saan? Taday talag paspasyar ti aramidan na. Namin adon-adaras akong kontak ti cellphone na. Out of coverage mo. Nalabit anak apoy ti signal ijay. Narigat akong takan ti cellphone na. Nakapalas ka, Magnena. Sa di mo ti papanam? Inak ila ko ije merkado dagiti naburas ni tatang anat natang. Kasta? Marigatan ka amangawit ka dagiti natnateng. Iso akaduan ka mapanaglako, Nena. Siya kon ti mangawit ka dagiti natnateng. Tapno di ka marigat. Nagbid analako dagiti natnateng, Nena. Wen, Miguel. Ay na, mabisinak pa'y kit din. Tinasayat. Mangkita ta iti pakanan. Uray siya. Mabisinak natin. Ala? Iti dadya banda ti pangkitaan ta iti pakanan. Amay ka? Wen, Miguel. Ay na, nagdagaang ti panawan. Nalipatak ti payong ko. Mabitlahan, Nena. Oh, apay? Di limabas atrak. Naglaon iti troso. Apay ti troso? Dayjay manan ti maysa. Oh, apay ka diyan, Miguel. Maawata kon. No apay anapul out ti kampo dagiti soldado ini. Iti daytoy nga ili. Tapno nawaya ang makapag-operate dagiti loggers iti kabambantayan. Anya? Idi at dapat ti kampo ti soldado ditoy. Naingat ti operatiba mi. Kontra ka dagiti illegal loggers. Kaya't mo asawan? Illegal dagiti limabas itay atrak a naglaon iti troso? Diyak na sigurado. Intamang kitan iti pakanan, Nena.
Luna Miguel, makalkalbon tida dumapas iti bambantay dito lugar may. No sawara man na imbag tinasuli nagapas iti bambantay. Agparangkan ka, dagiti naputad, walun napukan na nakaykayaw. Papa Cabo. Sana madlaw dagiti napukan na nakaykayaw. No adda ka lang iti masungat ti bantay. Ang no adda ka iti kabakiran. Adon dagiti natumba akaykayaw. Tata, sa dino day taabantay adak da kamatin nyo? Ije bantay nagrapit. Nagbeddangan ti dua baryaw. Baryo Silsilay ken Baryo Santo Domingo. Wen Tata Cabo, amo kon day lugar. Kung nadagiti nakakitan akalugarak, nga iti akin amyanan apasit ti bantay nagrapit. Adumatay dagiti nauram akay kayaw, agapuanan dagiti agkakaingin. Aniya? Ay, nabaybayanan ti daduma ang bambantay dito ilimay. Awanan ti birhay nakabakiran. No diket makalkalbudan barok. Kastagayam. Ide, ado ti manupan. Kas kadagiti atap nga ayok. Agam ita. Awanan ti makitam iti bantay nga uray la kumabanyas nga karayam. Takasanaw. Namimpinsandan anadugsak. Gapo iti panagkakaingin dagiti tao. Tadino ti ayan ni Miguel. Diyak amo, tatang. Nakasta nga rod, nasapsapa rimwar. Apay ka di, tatang? Nalapit na pan nagpaliew, iti bantay nagrapit. Anya? Naibagak ngamin ken kuha na iti rabi amakalkalbon, tinaduma apaset, iti bantay nagrapit. Tatang? Napayagan nga reklamo dagiti agindag ijay a lugar kani Apo Mayor. Ang awan tinagbanagan ti reklamo da. Takasano, itong kuha, uno pagintutulngan mo't ni Mayor dagiti reklamo ti tattao. Tatang? Diyak kaya tiagsao, tabangan nagkamaliak. Ang madasiguro karkar na ang mapaspasamak. Iso, apagintutulngan ni Mayor dagiti mapukpukan akayo iti kabakiran. Doan nga oras na magmagnaak. Surutak ti danangag turong iti daydi apas at tibakir. Husto ni Tata Cabo. Mabalinan adalya sa atin ti trak ti pagpagnaak adalan. Nagmarka ngamin ti pilit ti trak iti dalan. Anabaab ti lalaki. Agpaliwak no sa dino ti pagtataudan ti anabaab. Pagambaran yung ti Chinsaw! Pukanan tayo na dito batak kayo, baka na! Sige, pukanan tayo! Iti day Amanda. Isag anak ti cellphone ko. Mangkita ko tinapintas a lugar. Tapno maibidyo ida na sayaan. Kumpirmadon Tata Cabo. Illegal ti panagpukan da iti kayo iti bantay nagrapit. Nakasaritak ti gayam ko amang manggad iti ahensya ti gobyerno. Miguel. Saan nga amo ti ahensya ti mapaspasamak iti bantay nagrapit? Inted ko iti gayam ko ti kopya ti nabidyok. Apa nagpukan dagiti lagers. Ket sigon pa iti gayam ko. Dua ti nadutukan a forest guard iti dayja bantay. Ti pakasdawan da. Awan man la tinay-report da nga dagay mapaspasamak apa nagpukan iti babantayan da kabakiran. Kastagayam. Wen Tata. Sapay la kuma. Tama pasardengan ti illegal apa nagpukan da iti kayo iti bantay. Datayo matlang ti nakakaasi. Numakalbon dagiti bambantay. Patsir ababaad ka ni Miguel. Mapasardengan dagiti agar aramid iti illegal apa nagpukan kadagiti kayo iti bantay nagrapit. Apay anak ko ng tikas na, tatang. Nabayagan nagsarsarita kami ka ni Miguel. Naibidyo na ti mapaspasamak iti bantay nagrapit.
Kat intad na pa yan ti kopya ti video iti gayem namang manggad iti ahensya ti gobyerno. Nabayagan nga reklamo dagiti tattao iti dayja lugar. May panggap iti mapalpaliw da makalkalbon abantay. Gapo iti illegal logging. Angam awan mo ti aksyon ni Mayor. Tatang, amangan no kakaduamit lang ang ti Mayor dagiti illegal loggers. Ha? Imposible asaan nga amo ti Mayor ti mapaspasamak iti aglawlaw na, tatang. Ay huston anak ko. Di kagsaw iti kasta. Tawan pa'y nabatan a pamanagnak. No talaga nga addaam mo ni Mayor may panggap iti illegal logging. Kadalbuong ti paltog na kijay. Kat iti kalapaw nga yan ni Miguel tinagtaudan ti kadalbuong. Tatang, kartingan nyo. Hintay kitaan ni Miguel. Ang mga nudakas tinapasamak ng buwana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo, Tata Kabo? Nena, pinaputok ko lang ti paltog ko. Di nalusak nga nin. Unak lakit din no anda ka apa ang baro. Awan, Tata. Ket, pasensya ka yan. Ay, Nasingak pa yan ti pan naturog yo. Saan kami pa nakaturog kini tatang? Madama ti panagsarsarita mi. Idi makangag kami iti kanal buong ti palto. Iso adi nardaras min ti may dito eh. ala, agi na natayo kitin. Agsublitan iji kalapaw anak ko. Miguel, maturog ka matan. Wen, Tata. Umay ka, nena. Oh, salbaga! Boss, apay nga, pupungtot ka. At dari mo ang video dagiti kakadwa tayo kagpukpukan iti kayo iti bantay na graphic. Anya? Segunda ita iti mapagtalkan asoros tayo iti ahensya. Anya nga rotera midin tayo ita, boss. Bili. Bilinam dagiti kakadwa tayo nga isardeng dapay lang iti agpukan. Uwan, boss. Mapan kay tamit lang iti ahensya. Kahit kasaritam iti nalimod di mapagtalkan asoros tayo. Kaya't ko amamuan ti kinasya sino di concerned citizen. Anang itadkan kwa na iti video. Areglado, boss. Mr. Chan, pasensya kan ta nagsardang ti produksyon ti laging ita. Di ka matanagan. Tapa man ang maurnos ti parigot, may deliver kan dagiti troso. Wan, Mr. Chan. Katagyaman na kiti pan nakaawat mo. Sige. Bye. Pero wisyo ti impaay dahi di a concerned citizen iti negosyo. Talaga a perwisyo. Nagturungan dagiti kamang ti ahensya ti gobyerno. Ken dagiti pulis iti lugar ang nakapasamakan ti illegal logging. Tapno agin bistigarda. Dagiti langan na ornong akay kayo iti higit ti kalsada ti nabati. Ebidensya dagi jay. Nga danapukan ak kayo iti bantay. Anyat matabag, Billy. Sigun iti mapagtalkan na source tayo di ahensya. May lamang ti kinatao di concerned citizen anang iti video. Anya? Ken sigun pa'y kan kuha na, boss. Awan ti agsaw kadag iti empleyado. No sino tinangawat iti video ang naggapo iti nasawa concerned citizen. Kasta? Boss, ti video kat adda ita iti mangidada ulo iti ahensya. San abale? Kadagiti lang troso tinabati iti kabakiran. Awan tinatiliw akakadwa tayo. Gusto kayo, boss? Ala, aglaylo pa lang ti grupo, Billy. Boss, kasano nga dagiti daduma pa yan negosyo?
talaga manal ka niya. Naglawag mo timbagakan ka. Tili ka laging laeng taglaylo. Ngam tidak dumaan negosyo. Ang tultuloy lata. Taka tinapukaw kanya ka kwarta. Agiri pa yung tisuki kagang kanait ano Mr. Chan. Diyak mapakawan no sino man na ijay anang i-video. Di pa nagpukan dagiti tao ijay bantay nagrapit. Patay ang gadangos. Apaman amamuag ti kinasya sino na. Kadagiti naglabas sa buran. Ado na parikot ti simbang bay ti negosyo. Paisanitan de misteryoso akila. Pinatay na dagiti dua a drug pusher ko. Ket iti saan ang nagbayag. Arda nakibiyang iti panakasanab kumati container van. Ang naglaon kadagiti napipilig nga armas. Ang nakatayan. Ti Ado abuyot. Siguro anak ni Greta. Kahit ko timapan nagpanlay lang jili. Awan ti rumrumwar. Dahil ti bili ni boss. Kasanulitan bili. No kayat mo ti sana masikuran, agdalos kay ti Haida. Sakayat. Amo kung ti aramidan ta. Nagpadata maliliwa. Anya dito? Kaginom talangan ni ti arak. Anya? Uy, nagado ti arak ni boss ang naka-display di cabinet. Imported na bay. Dadala talaga ti ulo man niya. Amom ka din niya ti mapasamakan ka. Lulo ka tam di imported nga arak ni boss iti cabinet. Pukawon ni boss ti piyag mo. Yung may remittance tayo sugalan ni boss. Alaan ta ti koleksyon. Uno ti remittance ti sugalan. Talon nga aldaw ajak na ala ti kwarta. Basta? Orayan na tanjag bambantay ti sugalan. Iso adaras mong tagmaneho. Nagpartak mo tanti pa nagmanmaneho ka. Anya pa ilang etiket mo? Jak mapnag iti panagmaneho. Kas ko lang driver ti karro ti punerasyo. Basta kaya ma... Diyos ke. Anya tiraramidam? Apay akilakin sarteng mo tilugan. Sikan tagmaneho. No di ka mapnag iti panagmaneho. Anya. Pagandaran ti kotse, wano lusok at tibang-bangam. Ha? Salamat, Pili. Hindi ka lamangawin. O sige, pagandara kong tikotse. Kahit mapantan iti sugalan. Ay, hindi mo niturong kanyak ti baltok mo. Tama nga na makalbit ti pada masayro. Diyos kita. Kumusta dagiti sugalan, Billy? Sinawar ko dagiti sugalan iti ili. Kaya iti kabangi-bangayli. Boss, awan mo tinagbalin na parikot. Good. Ato dagiti remittance ti sugalan, boss. Inkargak amin dito yung money bag ko. Kompleto? Wen, boss. Kompleto ti listahan tinapastrag a kwarta. Kaya dagiti expenses. Wen no tinagastos iti sugalan. Nasayaan. Ada ka di pa'y pangibawnan nyo kanyak, boss? Awagan. Sige. Mabalin yung tag subli jay hideout. Yay. Manipod na doktal hamtiar aramiden dagiti illegal loggers. Naguliim mo ka ni bantay nagrape. Wen, tatakabo. Ado akayo tinaisalbar babaan kan ka. Ag dinamagan dito'y ilay, di pa nagsardengan ti illegal lagay. Inaramid ko lang tirumbay, tatakabo. Nina, anyang nga ti mapaspasama kan kuha na ijerwar. Kumay ka, tata. Asit ganta ni Nena. Nena, ano ti mapaspasama kan ka? Kopit ti baro kong marikatanak nga umangas. Diyos ko. Ala, kumpet ka kanyak. Tay panda ka ni Diyos Hospital. Miguel. Ala, kumpet kan kanyak, Nena. Tuan adara sa napasamak ti kastoy ko ni Nena.
Ano niya? Ay, si Miderman na ti sakit na iti puso. Imbagak mat kan kuha na di na baybayan ti panagtumar na iti agas. Ngayon pagintutulungan na mait. Kita niyo lagi pasyente dito. Jak laim pagarap. At dagayam sakit ni Nena iti puso. Datangin niyo. Inlimot na kan ka ti sakit na Barok. Tata, Saan pa'y arimuar ti doktor nang tamingkin kuha na? Ay na, kumusta nga tani na na? patib ka rin niyo ti pakinagam niyo, Tata Kabo. Sapil ako ma. Tawan dakas ang mapasamak kini Nena. Nakasarita kung ti doktor anang tamingkin kuha na. Ket, anya timbaga ti doktor, Tata? At talinagad pala dito ospital. Obserbaran da pa'y kanaw, ti sakit na. Anya? Saan ang maibaga ti doktor? Naging katkaanaw, ti panagtalinagad ni Nena dito ospital. Kasta ka di. Sapay na iran na nga awan kwarta kay Tabarok. Sa dinungatan ti pangalaki ti kwarta. Tata, Ay, una yan da ito napasamak. Nairan-ran na apay mo't nga road nga awan kwarta. Para iti pan naka-ospital ti anak ko. Tata, sa dinot ti ayan ni Miguel. Rimuar anak ko. Saan mo ta nagtimtimag iti pinanawan na dito'y ospital? Kaya't kung diya gawin. Diyak kaya't di ka ospital. Ay, saan na mabalin anak ko? Tatang, awan pagbayad tayo dito ospital. Yawit aklat na. Nay na anak ko. Kabaulak ti bagit, tatang. Kasaritak ti doktor, tarumar tayo dito ospital. Ay, saan na mabalin? Naskar na mataming ka na imbag. Ay, saan na bareng-bareng ti sakit mo iti puso? Tata. Malahagi nanakan. Di ka nagsahupay. Tamang ano makapadakas kan kadayta. Maturog kakit day, anak ko. Tinanawa ka nakaturog ni Nena, Barok. Tata, alaan niyo dito yung kwarta. Nangalaam nga iti daytoy Barok. Nabatbati ang kwarta. Aramatin niyo pa ilaing. Miguel. Amok nga kurang tinaited ko ang kwarta. Isong ay tamat laing. Agsubliak iti lugar mi. Dagasak ti motorsiklo iti ayan ti gayam ko. Tayo so ti pagluganak nga gawid. Agsapulak iti kwarta. Para iti pan naka-ospital ni Nena. Barok. Apaman na makasapulak iti kwarta. Agsubliak matla adagos dito ospital. Nakapanawan ni Miguel, anak ko. Sa di na tinapanan na, tatang. Apaya di man na nagpakada kanya. Nakaturog ka pa itay pimanaw. Tatang. Di ka madanagan. Tagsublimot lang dito ospital ni Miguel. Urayan ta, di pa nagsubli na. Boss, ada na yung bagadamag manipod iti mapagtal ka na source tayo iti ahensya ti gobyerno. Sayatan di mangipadamag, pili. Namuanan, no sino tinangyawat iti video. Ti illegal logging. Kasta? Very good, pili. Ala, agtignay kayon. Kita mo yun ti aramidan nyo, iti dayjay at tao. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.